Gledate Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem. Dobro večer, poštovani gledaoci. CD večeras predlaže najozbiljnijeg kandidata za mjesto premijera Federacije Bosne i Hercegovine. No prvu minutu CD-a posvećujemo visokom predstavniku i ističemo njegov prvi veliki, odlučan, izuzetno važan potez. Valentin Incko je dao ultimatum Skupštini RS-a. Do 11. juna Skupština mora da poništi svoje zaključke u kojima se propituje, zaustavlja prenošenje ovlaštenja sa entiteta na državu. Ukoliko Skupština ignoriše dobronamjerno demokratsko pismo, odnosno preporuku, visoki predstavnik će potegnuti za bonskim ovlastima. Ovo je prvi veliki vidljivi efekat Bajdenove posjete Sarajevu. Dodik i Radojčić su u pat poziciji, ali u teško je i Incko. Nakon ovog ultimatuma nema nazad. Vijesti. Nakon objavljivanja pisma kojim naređuje Narodnoj skupštini RS-a da povuče svoje zaključke u vezi sa prijenosom nadležnosti i nakon izjava premijera RS-a da se ne može očekivati od Narodne skupštine RS-a da uvaži taj zahtjev, te da je za Republiku Srpsku primjena bonskih ovlaštenja potpuno neprihvatljiva, Valentin Incko izjavio je: razmislit ću o sljedećim koracima. U mojim rukama su i bonska ovlaštenja, a nakon 11. juna znaću šta mi je činiti. Nisam čovjek koji želi zaoštravati situaciju, pravnik sam, imam neka moralna i politička načela. Ona nisu mogla doći do izražaja odmah, ali sada kad imam ovakvu situaciju pokazujem kako razmišljam i ko sam, izjavio Incko. Visoki predstavnik je poručio da će Bosna i Hercegovina morati povećati funkcionalnost države i njenih institucija kako bi postala članicom Europske unije, saopćeno iz OHR-a. Naš kratkoročni prioritet je da se postigne brz napredak u ispunjenju uvjeta i ciljeva koje je postavilo Vijeće za implementaciju mira. Ovo je prvenstvena odgovornost Bosne i Hercegovine i njenih političkih lidera koji moraju pokazati da su spremni preuzeti sudbinu zemlje u svoje ruke, rekao Incko u Njujorku gdje se sastao sa generalnim sekretarom UN-a Ban Ki-moonom. Incko očekuje da će do općih izbora u Bosni i Hercegovini sljedeće godine biti dogovorene ustavne promjene. Prije 9 godina Hrvatska uvela zabranu uvoza živih goveda iz Bosne i Hercegovine. Od februara ove godine uvedena je zabrana na uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH. A tek nakon što je Hrvatska uvela i zabranu uvoza ribe iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, Bosna i Hercegovina odgovorila istim mjerama. Sve ovo bilo je povod za sastanak resornog ministra Bosne i Hercegovine Mladena Zirojevića i resornog ministra poljoprivrede Hrvatske Božidara Pankretića. Mi smo otklonili dio zabrana, znači bit će otklonjen zaključno sa 1.6., a odnosi se na peratsko meso. Onaj dio koji se također odnosi na proizvode od riba i također onaj dio koji se odnosi na goveđe meso. Razgovori se intenzivno nastavljaju vezano uz živa goveda i uz živu ribu. Mislim da ćemo i u narednih 10-15 dana na ekspertskom nivou uspjeti otkloniti i ove ostale neriješene probleme. Ono na čemu se zahvaljujem kolegi Zirojeviću je to da ćemo imati direktan kontakt i da više neće biti niti jedne mjere ni odluke koje nećemo međusobno prije iskonzultirati i izbjeći sve nesporazume koji nakon toga mogu uslijediti. Robna razmjena između Bosne i Hercegovine i Hrvatske je blizu 4,5 milijarde maraka i suficit je uvjerljivo na strani Hrvatske. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Kemal Čaušević ocijenio je da će usvajanjem zakona o akcizama na računima uprave na godišnjem nivou biti prikupljeno dodatnih 360 milijuna maraka. Uvođenje akciza utjecat će i na povećanje cijena robe. Upravni odbor samostalnog sindikata uposlenika javnih RTV servisa zatražio od generalnog direktora RTV Federacije BiH Džemala Šabića da odmah povuče naredbu o zabrani pristupa radnom mjestu uposlenicima Mirzi Huskiću, Dženani Zoloti i Adisu Bakraču. Ukoliko generalni direktor RTV Federacije odmah ne ispuni ovaj zahtjev, Upravni odbor samostalnog sindikata uposlenika javnih RTV servisa pristupit će odmah organizovanju generalnog štrajka protiv radiotelevizije Federacije BiH. Srebrenicu i Memorijalni centar Potočari danas je posjetilo blizu 800 mladih ljudi iz cijele Hrvatske. Učenjem Fatihe i minutom šutnje na Memorijalnom centru Potočari, mladi Bošnjaci i Hrvati iz Hrvatske odali su počast žrtvama genocida, nakon čega su prisustvovali projekciji dokumentarnog filma o stradanju srebreničkih Bošnjaka iz jula 1995. godine. Skupština Srbije usvojila je zakon o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obilježja. U Hrvatskoj će sutra biti održan drugi krug lokalnih izbora na kojima će birači neposredno birati župane u 9 hrvatskih županija, 57 gradonačelnika i 164 općinska načelnika u lokalnim jedinicama. Na Azijskoj konferenciji o odbrani koja se održava u Singapuru, Sjedinjene države su upozorile da neće prihvatiti da Sjeverna Koreja postane nuklearna sila. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev i japanski premijer Taro Aso smatraju da treba ozbiljno odgovoriti na nuklearnu probu koju je nedavno izvršila Sjeverna Koreja, saopćeno iz Kremlja.
Prema novim procjenama, globalna stopa nezaposlenosti mogla bi dosegnuti između 6,5 i 7,4%, što bi odgovaralo brojci od približno 210 do 239 miliona ljudi bez posla u svijetu. Glavna tema u Bosni i Hercegovini, ostavka Nedžada Brankovića i izbor njegovog nasljednika. Izbor premijera ne bi smio da bude samo u rukama Stranke demokratske akcije. Svi politički subjekti, mediji, javnost, svi mi zabrinuti i odgovorni imamo pravo predlagati i učestvovati u ovom procesu. Vrlo ozbiljno, odgovorno, dobronamjerno, bez trunke cinizma, podsmijeha ili bilo kakve loše namjere, predlažemo da novi premijer federacije bude Sulejman Tihić. Zašto? Tihić je pobjednik stranačkih izbora. Na kongresu je pokazao da ima veoma detaljan i precizan ekonomski program. Nikada neće biti jači, ni u stranci, ni u javnosti, nego je sada. SDA ministri u vladi ga poštuju, ostali nisu protiv. Govori, a i dokazao je da je odgovorna i brižna politička ličnost i evo prilike da to potvrdi. Priznati je borac za transparentnost rada vlade. Dalje. Neće biti opterećen repovima, ostacima, nedovršenim poslovima, jer je Branković u nekoj mjeri ipak bio fair, počistio naime za sobom neke dugove. Ko bi od njega samog bolje slušao Tihića? I glavni argument koji će vam detaljnije pojasniti naš Kenan Ćerimagić. U regionu, u Evropi, svugdje u svijetu, lideri najjačih političkih partija, pobjednici izbora, na sebe preuzimaju i odgovornost i akciju i staju na čelo vlade. Predsjednik najjače stranke u Hrvatskoj je premijer Hrvatske. Predsjednik najjače koalicije u Sloveniji je premijer Slovenije. Predsjednik najjače stranke u Srbiji je predsjednik Srbije. Predsjednik najjače koalicije u Crnoj Gori je premijer Crne Gore. Predsjednik najjače stranke u Republici Srpskoj je premijer entiteta. Šta god mislili o ovim ljudima, oni su ipak kao lideri preuzeli odgovornost. Kada se gubila teritorija, kada se tražila nezavisnost, kada se zaduživalo, kada se ulazilo u Europsku uniju. Uhvatili su se u koštac sa problemima, i to ne iz sjene, nego sa najistaknutijih pozicija. Zato, umjesto višemjesečne potrage za likom novog federalnog premijera, na tu funkciju treba izabrati Sulejmana Tihića. Zašto? Neprikosnoveni je vladar svoje stranke. Uz takvu podršku ima veliku polugu kojom može pokrenuti sve što želi. U federalnom parlamentu ima najviše zastupnika. Sa drugom, prirodnim partnerom i pruskim sapatnikom ima sigurnu većinu. Sve svoje ideje može brzo pretvoriti u zakone. Međunarodna zajednica ga voli i pruža otvorenu podršku njegovoj politici kompromisa. Kao pravnik, vrlo brzo će napraviti sistem koji će iskorijeniti korupciju, nepotizam i zatvarati, ako ništa, maloljetnike sa više od 100 krivičnih i prekršajnih prijava. Planove njegovog ekonomskog tima ekspresno može progurati kroz parlament i početi sa njihovom realizacijom već nakon godišnjih odmora. Godinama uspješno vodi stranačku seharu, pa može puniti i prazniti i federalnu. Radnicima može reći da nema alternative boljem sutra, građevinarima da nema alternative javnim radovima. Svojim samopouzdanjem i oratorskim vještinama može izaći pred borce i ubijediti ih da je u njihovom interesu da se odreknu svojih na izborima obećanih zakonskih prava. Zato Tihića za premijera, jer šta je alternativa? Podsjećamo još jednom, poštovani gledalci, na glavne stavke Tihićevog ekonomskog programa kojeg je predstavio delegatima na kongresu, a zbog kojeg je nagrađen aplauzima i ovacijama. Posebnu pažnju ću posvetiti ekonomskoj politici i razvoju. Sadašnja ekonomska situacija nije nastala samo uslijed svjetske ekonomske krize, već jeste i posljedica skupog i nefunkcionalnog sistema. U tom cilju bit će neophodno preduzeti standardne mjere koje preduzimaju vlade diljem svijeta. Ovaj proces trebao bi da se odvija u 4 pravca. Pod 1, smanjenje javne potrošnje,